Wena udlala kanjani na lento msethu? Wena udlala kanjani na lento msethu? Wena udlala kanjani na lamadoda ethu? Wena udlala kanjani na lamadoda ethu? Wena udlala kanjani na lamadoda ethu? Ay ngamadoda ethu lawo, ngamadoda ethu lawo, ay ngamadoda ethu lawo, ngamadoda ethu lawo, ay ngamadoda ethu lawo, ngamadoda ethu lawo, ay into msethu lesi. Yayeka intombi yomsuthu ithi ngumngane manje wayeseka ithinta amabele ayeka ithindele ezinqe senyathi ngiyabuza unkosikazi kanti lento njengoba ilicezwana ingashewa uzoyithini ngayo? Wena udlala kanjani na lento msethu? Wena udlala kanjani na lento msethu? Wena udlala kanjani na lamadoda ethu? Wena udlala kanjani na lamadoda ethu? Wena udlala kanjani na lamadoda ethu? Ay ngamadoda ethu lawo, ngamadoda ethu lawo, ay ngamadoda ethu lawo, ngamadoda ethu lawo, ay ngamadoda ethu lawo, ngamadoda ethu lawo, ay into msethu lesi. Hayi bantu bakithi ngivele ngizondele ezihlahla kuthiwa ngamaphani ngoba zinyikinyika kabi uma amakhosikazi abantu masesenza lento ngivele ngisole sona isixuku ngani yasinyanya ngempela. Hayi kuvele kwenzakale ngenye imini ngithi ngiyachapha lesifudlana mina ngicabanga ukuthi ngamatshe amabili kanti khona into ayisenzakala kanti ngumfazi womuntu lo jaha laba bathi ngomalume abayelusa izinkomo zabantu laba ngithola awubabhizi aye nguchasiseka kahle ukuthi kwakungamatshe kumbe ilawa ahambe ethole ngumuntu la intaba ezimbili angitshongo lutho nje bengithi ngifafaze wona amazolo eqiniso angamanzisi umuntu kodwa amanzisa leyo nhlanyelo ethi kuhlanyelwa amakhosikazi abantu. Wena udlala kanjani na lento msethu? Wena udlala kanjani na lento msethu? Wena udlala kanjani na lamadoda ethu? Wena udlala kanjani na